Ia le nasa atu whaafafonga mai se tasi o tamba pa ulua whaaleanga pese. Ia o pese lava nei a. Misi o tamari o le atu nuu ia le saka mwhai saru. Ia o peo bua ia pese ngai a. Ia whaatalo whatu maa lo le. Nei tūrao le auri e wawe wai le masangi whain kako a. Kako karkangonga le auri. Ia maa lo le soifu manu ia maa lo folau le nei tūrao le auri. Ia leo fo uma whai au na tue ta imbai lo tau soifu ama so ola vai. Ia ile alofa whaau o le alofa ile mawai o le tātou tapa au sili le langi. Ia au maisau pati. Kua ipaki a ia Yesu a whaftai Yesu mo le ola. Whaftai Yesu mo le malosi. Ia pe awha apea o a whea oe mai o le tino. Au a ke popole e iai le wha malolonga. I le mana o le toto Yesu po ona wha lava foi. Ua malolo ai tātou o nei aso. Ia o le kako ke anga ku la somali o la sa le pamba. Ia i tūlanga lava o tōenga o le upopo ngā o le li whaola. Ia o le nei taulanga na osi. Ia ua sae lua ina ai le pupuni. Ma maua i le awanoa e tangata kerisiano e le o oio se Israelu a o oe maa o le Israelu whale anganga e ala i le malio Yesu ua sae lua ina i le puni sa vai lua i lea. Le mea pa ia mal mesi sila no pa ia. A ka ako ke saufa ngā aku. Ia le maa loa ua saunia i le atua e ala le malio Yesu Keriso. Ia maalo le soifo manuia nei au ia o ke masalo ele ingis kako o wikele fo le nga o ngai vaenga o leo ba mo dia o ka ko ngafi ele pepa ale observer kako fa kako aru ia ia fa talo fa ia maalo le folau maalo soifo manuia ia i pa ia ma walunga pa ia lasi o Samoa ia na tulanga fa alupe sunga fa fengainga pa ia tala lelei ia i fio tala lelei maalo soifo manuia ta mama tira matua o ama se wo fes ko ka mafkanga ni ya udi ya malo so ifua fa talo fa tu lambo le lo ko suafa la ka ko se elanga inga ipokala manga yeso mai molia ela ko inga kula epa fiambe malanka pengeka ko fa fo le maya molia le cha pipi fiambe malanka pengeka le minority la uli el mali etoa mal parti el fast molia mal fon fikalai molia mal lo yasidi fa le me molia o le ase ko fa fonsa mo si me ko fi ngalo o le ale mele wotu o la maka o kia ke masalo anga fa pe ai ingisi e bolaki le fongo ke ile le ya fo le fa ile ku so le fongo mo ku el morianga le wa vela ko inga so le pa mari ngi ko inga fesili ya le ka ko fa tu pomana tu voi o le ase ru mo ka sa mo le la mo bonje ngi kangila abi e fa ya kule ku o ne ne ta po ila tunu e o ko ma o sa mo me ya ba o le mere fi fa alon ko sa mo po la le bo ka mo fese fainga fast fu ka sanga o to tono el pale mene luas fu to tau sanga o avem pale mia o le ar ko fa la ya ngau fa fonga fa msina sa mo fa msino le tunu o le ko fa le manga o bia sa mo e ko pale mengi le bo mo kai I think o le kai mingi o vainga le ka fa se kwanga ma mai si la ya tangata tua ya e le ko nga ko fale se o manga o bia ko fa fo le aku par me fa pe mai la ka me o le nga lu fa kas e le ko manga o bia ka ko la me fa yo la mo dia la lo ya sidi mo dia fon fa kalai mo dia sui fon fa kalai mo dia fi me malang ka pingeka mo dia la ul mal fast sorry o ko ki ka fa pe la mo dia mong for fa o la mo dia mong for pa mingi ko mga ko fo ole vai nga ye lengo lokale pa mingi lengo ko fe fa ka ko nga lengo fa mbai tu lo wale fo fa fo nga ni lengo fa mbai ka ko wa fo isko ingo ku pu pa mai o bo che bo interview ko pu ye mo fai nei wa local fa le fo ba fo ku pu pi fa ko so ka ngwa ko yo sa vale ati tu o e fi va ale fa le yo te la tu wa lo ta fo fa yo ke va con maka o kia ya la kasu o la se me asa mbo mo ma ye ngi me e a lo luma he cha pipi pe a lo luma e ko yo la le pa wa su Yesu o ke foi ya ya e ska ko fi awa e ska fi awa ka ko kala ngoi hui le a ke fa ko fo yo se si sa ka mo fa ku ye but exactly they la me le ka mo fa cha ke de la ko la se me le mo me le cha pipi sa mo me la ko su de ole mo ko maka o kia e maka o kia ko nga meso ya la ka kia per fam singo
kasi ngai kupe mai mau wa fa pe wa le fa la ilo ia ola ko kongi lo ia ia kasi ia me ola aku moi pin la pisia fa fam singo ia wal misaro nga va kwa kilo ia ia lo ia siri fa pe oh sorry ia nga umbangu ngumi ia ola la aku moi pin la pisi fu ke ola ma kwa fa me o fu ka kan gisu ia eso ia la wa fa ia la ko ia ka wa let them esa hora kan boleh let them so le ma ko ma dio o ka ika ka kere i pare mingi ka ko uma le topa ia mo tomo ka kere yos pare mingi e ka ke lo le ya le me fe kawi pare me ka ke vai ku o le ma ko ale fe kawi ai fa ya I can't believe it esa o ko finga I can't believe ko fese me fa se fu ka usanga ya ko finga me ya ai lo ngel pare mia ko nga mal pare mia fiki e nga re ula mere la fa ya kele le ink mai mau kele pepa halum pensingo ka avare ya le adu for slow internet ya so wale ai mase ai kia foka ko mau mai ka makuai ya nga mesi lo wa me hola me lo fa ko la ndanga le ka ro ma fa kan ole ka un fa ye loka man ko fo ole ai kia la vale kasi de nga fa mer ko inga sura e manga e se Facebook le nga su e mai ola pi su e mele ka kar ngo so le fo bo sa a le fo fa kar ngo mai longo mar si o ole foi ole office fa nga paroka e manga ka fi Facebook vai ai kia kwai al mere fela kala ole Facebook ele nga le paule ole app ole platform ole fe so ka ika nga kai lunga ke misaro nga Facebook ala ilo o ke misaro le sila fie longo ole telo ka nga kai wa mo aku ka nga kai la ko fa nga le TikTok ngai lo Facebook wa mo aku ka nga kai la ko fa nga isi ko nga app ole WeChat FaceTime ole aku o mai la i Facebook o nga fo ole nga nga la ka mfai wala fa mai ole slow internet kiri ka kongo le ora ka mo fa ka o Facebook le kaino fa nga palo ko ora slow internet fa mai fu na kiri ka kongo e ma kwa ke le al ke pisitila ye fa nga lo o mo me o la nga ya o le network le tele e ye me la ko me le income fa ai ki ko le nga fa nga me stu le fu ko fa nga me va nga o la kala o le tele o sambo bo fai e fai lau Twitter account e fai lau Facebook account e fai lau TikTok ako mala ka fi Facebook malesimia ola ma wai ku pe business ako ka fi nge Facebook fa fa ka nga mo la ko ku pe no Facebook ele ma fa ko fa ya mai o ke ka wakua anga ko popoko e ko ke fa la mai lunga because ele ma fa it will never happen ola polo misia ku del vaingla ele ma fa nga ka fi sa mo Facebook bole a wala nga ko ke ka ma fa e ko ke ka ma fa nga ya ISP ya internet service provider ko ke manga nga e poloka le channel le pa le ma fa e yai fo ime wa umanga sangi kampangingi i platform ye ma ko ka fi ya la nga la ke le kupi pe mo me fa sikareki e fa mai le kala malo ma so fo malo lo nga e te ma i te pa e te o ti sawa ala fa ka wa pia o la fa ka wa sikareki because this world is all about money la me fa mai ka fi le lo la ka fi la nga ye fa sikareki fa le pia nga fa ka la nga fo yo le kupere mo le pia sikareki o le makua ke le o ka mau ainga e dei pay more tax than the general business yo me nga e ke fiu wa ka e se ko e ko mamawa e ve selva nga le ko nga ai ke kwai dia le wo ka fa solo mai ia ka ko me ku ka ko ama ka mai me mo wa pu ka ko so le bo avele mo ku pe Facebook o ya min le TikTok le YouTube ko kiki ya nga pole mbo fiu e kari le me le mo lo ka foi le yo fa tai le nga ba piko se ka ke le ka ko fa so mbe fa pele wa avele le mo wa ku pe so le o ka wa ku si me a bo fei ka mai fa mai so le wa le fa nga media kere kari le manku luas fu ko wa fere ye a fa pela e luas era ko nga e fia i lor fa nga Facebook don't worry ka ki fa ya ale fa o no ke aka o re ka kala la ka sa foi mai uso o fio o mi mere le sign or kala ma ko ile sign kala nga ka o mi maneta selu o fa ya o fa ko
ka ngoi sen mai lau le link o lau YouTube so ki pe fia o la fa pe au ai o la mo so la ofisi dia ku ngale ko video ai pe ngale ngo subscribe para tole e re fa pe ngar fa ngore be bo le ko kikire misis ka ko live fa ku e a fe subscribe pa ai fa fe ya watch hours yang aku video ngo subscribe pa ngo fa me bo mga ora ko e pe yar kalang fa yaku ole YouTube is not for everybody. It's not for everyone. E ya ka nga suki ai but ole abango ole YouTube. E le nga ka uonga. E le nga ka fai kuspasi. E le nga ka fai coffee. Anybody e mafai umai ka nga ka uma. Nga ai but e le o ka nga ka uma foi. E lava le ngo sa e. Yo isi me. Ba sa ba fesidia fa mai pe ko kongia fa mai e fia la fi Facebook. O kere i fai ako, se fo manuia fei, halo whiunga tu te isla, o kere i fai ako ko kongia, o le hau ke kangu whaka i fwere ka te arufa wa lei whasa wha apia fuia, o ke fia i loa fai, ia haru sang nol lea, aru kuko waka nei loa upu, i o ka sau fai, i o isi aka, ngai ko ke vai, o isi aso e umanga lou di lunga aka, e ke vai ako ngai le e ufa apia i lunga aka, ai mga kua, nga ka ko ya so la ya onga aka onga yo pa wal man ka ola onga 2 times 2 equal 4 2 times 2 equal 5 the door walk to the boy and the boy walks nga pa yo menga ola onga before lele my name is Fong Pao and Fong Pao is come from is the le winga kala nga pa wa le menga nga ola onga o le whainga menga YouTube, pere ia o ngai sis. Lea la fu ke kama whai. O le fuka kama whai ka ika ia whai. Ia o isi, so e load aku nunga le video. Pere ala berea. O ala ka kere masang, e umai funga load. So le ka ke maka kung, o la karang wale. Wa ufa be. Ere ayo kere, ere wa ose pisingisi whai. Pawali mea lo ke sosoang ya kungai mela iki foi. E sosoang e waka ua, ia ngau silisila. Ia malo Anastasia. E ma wai se rengi e re fa pe fura wo mboro se rengi o fa ka wonga vale e re ta wo pare e ka kaunga e focus you need to focus ma e le leila fa alongo le leila fa funga because e ke misi pe amor ka maka le tifanga a la kunge ya le akala wo afa wo o ki si vai ngar si tu lo wo umare si vai ngar si pa wa le me ke sa fa makala o ke la kuwa nga kera ko fa makala me nga ka wela maka e ke maka mai lumbal me nga le ma funga misa si fi marka mleaka bo fiaru si fi kenyer ka mleaka ia pe wa vesi fo bo aver ka mleaka kenyer si e misia a ko ala le le mele le ka le la fko ala ku ngi fa le nga le maka kera ku o lo wa misa antil si fi mal antil le ka mleaka ma fu me la me ia pa wa le me lo fa makala abo misia ole le first part ole movie me foi lá fa koi o isi po e ka mai la mai mo mai o lo mai e ngai ko fa sidi mai dei me o fa afia ko fa makala ku po ko ru fa ya so ia ka ma fa ngale lo dai lunga awa ke ngalo le ai o se kai o ngi ka ya o le ska ko o yang po o sa le la va ma mo ke se fu o ko ngu mai o spo ngi ka le mo la fa nga wa o ngai o chaiti ko o ngai ke ngi chaiti ia le foi la fa kari o ngi le o le ka ngu mai e student mai Thailand ia o ka ya e ka ngu mai students mai ya bang ia e o ka mai ia la uma mai aku lo wa me ma sang fo yo moenga mai ba ka sui ma ia nga vele ka le washing o nga po so kwa ka le la va o foi angi ia le foi la kwa uma ke le la wala fa nga lunga e le se kai a fa pela e kuai ngo reply aku la ka ia fa madi fa ko fa madi el fina ngalo e mo ia le ka ka foi ele ma se nga fo nei fa pe fa ka nga vale lo tu pa ia mo lo tu ma ngai ko ke mbedi mai ma vidi mai o ma kwa pisia e le ai ma se foi le ka sa ko ka le la va isi kai ia tu langa na wa se il ka firima ko lo le mele nga fai mai le so fu le malai vale le nga su e la lo ta vale le nga fai le malai vale le wa se ia le fam sinonga po wa mai se kusi mai fam sinonga e ka fia ile no ka upure fai le nga ka ko le fia uma ya le ko ka vale su e la lo ka vale fo ngai pe o atu nu a wa ile nga ka me le vai ko ku fafu ia ale ulang foi le mai se vai
ia le ma ngai fo pisa pisa ko la ku a mai le kusel fam singonga se il ka filima ka ofi se ko sila pe yaini a wala fa tu la fono vai ranga le o le mea le wa fa inga le right o ka ngaka you know ele fa pe o malai va ari ngai ele se ko right ko ke fa yaini ia ku se ka kaunga ia se tu la fono ia le wo la ku fa ia kala fia nga lenga ko le fia ngai ia la songa fu le ko ka vale wo fu ka su e la lo ka vale me foi masu em a wo ia ko pa me va penga wo i ako ka ngaka ia la ta ofi ia se kala fia nga e ka kaunga nga ave pe faise tu la fono fa tu la fono ina inga ia awange se ia ngi ke aba mela le ye awa kun bala va le ke wo bo ve vesti ma ka ye I pe ki o ako e mo se me fo le polar ko ngambia ai ko ngol le kula fongo e le se kula fongo e fa ye ngi me fa ia o se kala fia nga kiele le ska ko kala o le kele mon ngau so le e maka o kia le mele e me ale ke e ina I me ka ke va ai bo mo kwa kele le mele o le ngau fa le ulo shoplifting I fa le ulo maka o kia sa mo o ko kikile mi si le va ya so mo ko va ya ku a ka ngaka fa ya ele mtamiti ele un kupulang kala fo e ya ngai va ngal kele o ka kala I ka ke va ya ko tina maka ka makua ba eu ai ngai ma tu fa fa na o se mea wa ele fa pe fa kwa ku pure sa mo ar kai mingi o ngor ke le va le technology ma be la wala ka ko lo uma kwa e ya root pe ya mafu anga o me fa pe e mafu ma mai mengi a o lo inga kulang fo le kelele unemployment kelele poverty o kele o fa kiol malo but these are the causes these are the factors in fa contribute ile mafu anga le mafu I mere kele fa fa saina wa e manga o lo kanga ka fa ka se me fa pe ya lu lo fa ngara ku pele fa ka fa la mus kare ki marpia a ro pinko a sa ngar fale bore se me ai ka mai ki pe blar ko nga me bore se suka a lu lo o fa lo nga so le fa fenga cha ko le malo wa malo e ko inga fa fika uri dia ia nga mai le lalo le se foi levo e nga lu fa ka se o nga o le fa ko asi ile te tongi o ka ko fa nga lu because everything has to be balanced both side o kupel malo ma tsangata wa le ka ko va ai wa ale makanga ya le life me ya ile tu langa o pu fa ya malo le ala wa makanga ko ba ya ni mai ko kiki a mo va ya songi me raske ngi ngo ba ko fa mai fusu angai ingai ke po se me vai moso ka vale inu wala pe ngo muso sia o ngau tele manga afo le wa asia ki mai sia ku o la lang ai o le nga fo le sia e loia ka ko wa ngale sia inga iska nga ka ko ke ngale sia les o ke le vai ko makanga ya ka o mi se ngola ku so basic stuff me ia so fuanga ba makanga sa lunga bole ba ke lo mi ka ko va ko nga mai ka vale ngau fa lo le ke lo fa lo ngau ya o ia foi pisinisi o le ase kulanga le ka ko vai ka ko malo mangile o me kupu ele ko ia malo ai ongo wo mai fa akasi kongu kulang malo si kulang fa saina o kongo onga a fia ile fa nga ruenga le malo kanga ka maurunga ile fo isa ki ai masuafa o ila to lo no parmen o so fa fa ko o limong langa lenga sa mbuel foi mai o limong ia le kui o kere fa pore o lo kanga repeat ku le kala sa mbuel me ia le kui ye bo fa pia ka i ka mo le sa song le wow pe u la fo le paipa ya le ko va nga wa ka manga pe ya nga sa mbuel nga fa kala mai lo winga pe fa maun ya pe fa maun ya le wa makanga ko va ai ACEO o makanga winga le ke angi kanga winga office of nga paroko ele mo mai le mo fa ya nga mo fa nga ya ka fe la ila lo la telo la tu alo mbau o mea wa sa o le mere wa mako ifa ike nga ka me se fa nga ula iki kele ken kiki le lo almost every week le lo mai le ken kiki ele fo le lo mai le ka makiki o la ma fu anga e kele ma fu anga ele lo po o ma ko i po a me la e wo alo ke ka maki alo nga wa lu ka makiki wo fe sa fale a wa fo e ma fu anga le sa o nga ka ma ro fu ka maki ke ya wo fu alo nga misa fa finge mar ka ma ro e kele factors fo pe wo pinko nga po la me ya ka ma ro fa ka o sa mai ro ke a fu ka maki o la me fa aru ro ka maki ki la bo kele pe alo so me alo fu o so me o mangi o le kele ka le si fa ka nga winga la fu nga winga o le me fa la kala
aso sa uma ko kiki so sa moi farsa ka fiku ka lima farsa to no nu e ri ku malo de fa no ko pe se fu fa e ale ko ke vai o le fang au ele ko ia nga wenga fa nga wenga ele ke fa yaku a lo ke fa ko ele ele sa inga le lo ka ka le sa inga ale e min ko ko kum ma mege o aisha marwanga ia o ia fa o malo o mea umai o te tupu mara kaimingi. Mai lava le pare menge, ia fia me, ma le minority, ma ngei mea, ma kuila epa. O le fale aonga le lei lava lea mona ia tatou tangata. E fua ia ilau pāroka le kausanga fō, ia po se pāroka o laka mai. Pāroka skanga ka a lako e pare mia e la ngonga leo le atunu. Le mkako vai ei, lua se fulu tolu tau sanga o kaukua kula epa, whaafikai ngā ruenga le lei. Para a lenga kouroa, ele i ready kula e pa release le ngofo area. Ises, le o mar kaimingi, le hakau ke vai aku iai. O le hafa apea, le fura kaku vai aku le fionga ia fia me. O le halawai fa apea, ele already ave esel mea. O ngei la me kukupu, kako kilo, e asko vai ala au, le ska kai foko inga, yes, o la au le foko inga. E alang o fako la au le foko inga. Vai a oro ka ngaka whakau va. O ko mai ele mamalo le tato tunu umale ainga fast. Po le a se va ngabo pisila au dia video kule kali mai. Mo ia la kala. Ai po le a le fia fio ka ngakala i. O isi aso po ke kenga. Pe ko fa aso fa ko reply mai ngat me fa tai lava malo God bless. Me fa penga. O ie ke ro ka ia manga ia. Leo langa fo i nga fai fo le policy le ala au langa minska, langa kanga winga open doors. E ku fa solo la au pe po langa no langa officer. Anybody from my fia la ko vai officer. Mai avangolo officer. Le sia so mafko mala va le mga la ko fa mai markat fa ku sionga kali mai markat mai la ko no office ke wa episira nga kera mai la ko open fa ko kanga so o ko nga leadership ya e mga mi sa mo people they can hear our voice ya la la kaimingi nga kar kaiminga fa nga fa ka lo fa ya fia me e kaiminga mai fo i malanga la kaimingi e mbudinga su e ngolo vango ke lo la fa fa e su nga sa bango ke ro i ile official parmia. We don't need that. Kau ke mga umia ka we need that connection, the connection there because it break down all the communication between people and their leaders. Yeah. Kile lo fa le kong. Le la fa koi. O mea umai ka ko vai. E fu ka ko pa lokwa. O lo ke ka kong la auli he can be a good prime minister for Samoa and I believe o ke ka kong wai o me nga la ka ko ele ko fia. E ia e anga va ana rosa, e anga va ale, e anga va ia te peato, everybody. Pero el kala le ka ko fai. Ele mafanya pale mia umala to te metasi. Me ale le ko fa ko dise e ma fu nga ma lepe me foi. O mafukanga. O ngalai you can feel e ke la ngonga le ya o ke le on pale mia ka kia ka kia le pale mia. Ia le e mai fu nga luenga mal kulanga fu i le tulanga i kong fa nga yo nga luenga. Me fa penga tato umala pekele fast pulea oi awa ma ko le fast mo ke langolang ma ko fast pa loka i ka i ka ko vai ngaru kia lor sa mo pa fenga pa ko lu kas la no fai wa fi wa ku de se ku e fia wesi now le wolu kia bo ma kwa kia le mi go ku so le mere ma kwa ma mau o la mere e ma kwa le ya se kwa le ma kangkanga fia me because o lawa fa ngal position a wo ma kwa yung ngale la ngale leo ka ngaka ko kiri fa pele o yo o la sila mai la fia ya fia me lungo social media o ya Samoa o le wa fa ku sa ya ka ngaka fa ma vai ka akia ya ele o ye lang fo la fa pia ya position dia ai bangalo ya wa ai ulu wa ngai ka isi ele ka ko kere o aku nunga i fa pe bai ka kere o fa ipuleanga pa o le ka ko vai bo o fa se au le sunga fa fe nga le wa kangi mai bo le ro esel maka upokula e pa le fa es ya are e sa fa i ma fa kar karim ka po le ko adia le ya ka un fa pe ai pula la ko a fa pe le o esi e ave ese la le tu a fa pe wa bo ma fa ko ile musu ko ile nga pa ia kulo le nga pa ia le tu kulo le nganga redi a bona ka ko e lua nganga e kele nganga e lua me nganga ile lang yo fe kia e o lo toma mar e ya le nganga fo le fa pia la ka woso ko la ko muy fa mai
o ke fia nga me ka mu mar kiro vis e ala le nganga le ri ai le sia nganga fu le mai o vai ku le ri la pe ka o sia o vai ku le ai ngala o ku ka ko le maka fari lo ka ko va ku makai dia o le nganga ki apolo so o le mu suia ta to le nganga le ri e o fu la chama chai pan mia o la mu suia le nganga le tuo ke msalo lo fai le nganga le tuo fa ma vai because ele ko yeses me le ko kupu from today till le end ole term ye ele ko yeses me le kupu le se ngu mela ya fia me nga le los puru lai lo los puru mangwere ku dia ko toiva ese maka upo le pale fai oila le lida le te fa kari la uri ana mo fa kompo vidia la uri o ko iva le o fa run se fa uma per pai ngangi ba le ko dia uma me ko ari o le kelo me wa fiki e pe fo ringa me ta tutere ilo aku mo ko kelo fa ia mo me maka upule fa le fa inga ko kongu maka ngabenga pe la me fa ko MCO lo fa ko lunga swimming ska longo winga o le la fa inga suia le MCO i kongo luma singa and then lima ka usanga ko fa le atinu le okalaki falo ma vainga ye lo fa ngoko fa I within le lasi ma singa le ngai not even 2 months 3 months le ngala ko le fiunga falo ma vainga ya lo fa ma vai so e kele a fianga o me foi o kulanga fucking ngongo nga wenga le maro ka kele lo ko kaimingi ai fa nga mo ka ya pe a mal mele nga kupu mai le kai milenga le nga bolong su milion ngari PC le 2022 kusanga nga o ese kwa le chapipi pe mo su fa nga malo ai ali mai lo lunga le su milion o le nga sa le nga le pa pe mal mele kupu ka kele o lo aku la fa pe ka ko le malo o le upu mo ia fe se fa la inga ai ka la fu le la ka ko fe ko ai ka sanga fu danga o be ia e le fa pe e fiki fe se kele o ngi fuanga mangi maka me fa ka kikia e ka ke o ko e se va ngale o mako fa la ya so fongi manguere ya ave ma pala o ro pala ai o le ai mo ka nge ko ku ye se fu ai o ma pala a wal mela ma pala malapanga oh le mela ka ko o ye yo ke fu o ka ka ke fu you know ka ke fu as a human being, everybody, all of us, we Christian people, but you still feel, you feel the Spirit of the Lord. Everywhere you go, there always a time, especially I work for Winger. E o sai alo wa ka bolo ma fo o la nga wenga le o le lo nga ka yo ki avia e ko fia ka ko pasi and e fa mai ya fa ma ku ro ke fo ni fa ma fa la vala mboya wa ala ver pasi le nga o la via e la via uma ka nga ka ye ku ka nga ka ya e la ko ai nga fa nga so ke le la responsibility le fa even o la nga wenga is just a bus driver but e ke le responsibility le lungo lo ko afa pe di mas puka ke kong pasi ala vea fioki matulo ya pokele ai ngale la safa because lo fa uma le makala le moe le kapenga misa marko orua la ko fa fa ri ngadwenga exactly le mere tama pan bia mai la ko fo le lunga le level le e ka wanga musuia o le nganga o le tua ya sa wa da ki ai le ngaka sa mo e ka fo ngai le me la se va yung si la ngo peseng ile rule of law la se va ai mai a fiki la se va ai mai konga la se va ai mai sa lesa ni ke fa pere lo sa lesa la lo sa lesa le lo sa lesa everybody usa pe ka fa sa mo so le ngi usi do lo mai para lango para me ngi si o ngar wenga ke venga wenga lo mai sa e kanga ka o sa mo makala fa sa mo ko fa sa mo mai si e fa penga la lo mai ka ka mere kupu nga wa sori kula fongo sori tula fongo wa ko sori kula fongo bako kuri o ko but I think on mere ye baka ka nga move ka ko nga fast wa de ko iki saule ka ko live nge for fola fala mala tstala I think I move lo le fong fika like just do a letter declare pere ko fese fongo ave sa o ai ida ave fam singonga o le wa mel kusiwa bako di va nga le they no longer a member of ole fast party so o la bole sila ko party bole o ko yese fa le tula fono la ka yel malo sorry la maringi masinga malama singo pepesi akula ku o ngai so tu la fono ala faya
o e ka ngo foi me la ka fa koi I think somebody me ser ka koi ku le fong fitalai o ngai le mar si anga ye ki o ila lo ku la fongo e ki ka ngo fa ayo ala nga ave le malo ave ya nga fo o fa malo ye si wo e ser ko nga me bo vili ka vili but somebody e ya ka nga i maka ko nga fast fo ia fa ku la pe lo la i fo fuanga ba ka nga ku pu ya so le a wa ka ko ke ngo fo i ke i wa ko angel puro yo sa ki mo pero po fai fo i si ko ku ia o si kai mi aka ngo ka le pangonge fo male ai si kai o le mere ingal mangonge o la ka red wine pe a on ka ku le kelo mi o mangonge mala ka red wine so le kelo fa fika e fa malo ile mamalo le tinu le tapo inga le o a sa mo so se tafo le la langia ba se fo so tato tinu sungai fa fe ngai nga mo la to fa tua pe o yo le tala le fa fe kai le kapo inga e le fa ngo fie le anga so se faiva masi ai le kapo ia e mal mau me foi la le fa koi e wi lava me ye yu pu fa le malo e le fa ngo fie kapo inga la ku e le fa ngo fie tapo inga la ku me nga le ya le upunga e le sidi le kai na lo kapo po a ko me nga fa ngai mo ko pe ke le ku ko lo ma kwa ke le ku ko e ka se la mo ku pu fa nga ye even la boy CEO wa se la mo ku pu fa some of the ACE la ngo lo nga me ya la ngai fa sala la rungo le page ale al pisa si o le ya foi o le public service commissioner ku so la ku le fa sala wa le va ya ka fa nga wenga a fa sala la sa ngo CEO we ka o me ma la fa ngolo pe e la CEO over Marcela wa Felipe i le kapsanga e CEO ngo ka iwa sumo ku pu fa that's a lot of money so imagine la fai puli le la fa koi ele ai e fa ya skele o le cap nga mai angi sila me fa koi o we sa fa la kala le fa pa ring ye close le cap ka nga si ko kongi ka fa nga lu ma nga nga fasting fa o ngi sila pe ke pare mia po le lava la nga nga fa e ke bu ai e ai steak le pare mia e ai steak le pas ala me le ku pusamo ye ai lengi le pas ai steak le pare mia la ke le cap le kongi no la me a fa ile fa ko fast ile si ile fa ka lava se fu ale mo fast fu ka usanga nga luka la di masu so this is o le fa pa lengi la le cap le ya wangi ke le cap o kanga kai mo kupi ba kanga kale ya vai ngai o leo sport fi ku afela ya mo ya su fi ku afela ma kanga su lima fe su fi ku afe ile ka usanga are se la mo ku pu afe I ko si le cap a ko vai le ka o lo le ye people can't afford me fa kai le me lo fa fast lo ba si ko kongi but it's still not enough langa o private sector mal malo e ka fu fa pa ringa wai si ke fo ko kongi mo me mangi consider ia wale afford e pisingisi ia o me fai e ko si e fo dunga ka wa so fuanga si ia lo ngala si ka ho cha me fa penga e ia la le wala fai e ila wala fa pa ringi ia ko kusa mo kanga ka wangi ai mele leisi o lo manga ia o system me fa ngai fa ngai sila mo awa fo I o le fa kwa po le lava ko nga ngi usare le ya me I ka mafai me ai ka mafai pan mia fa le nga ka nga mo ngi sila e ai la pasi o le winga la kwa lo la pasi singa winga pi singa winga ilalo e po ai lava CEO le mo ke ai umma fa ka si faringa everybody can afford to go there ka ko le sa mo ya e o ala mo lungai o ko ya ku ngai ka ka fu umma fa ka ngai ya fa sea ia fa ka mo se mo ala ai nga fa kwa so le se singa le o me la I tupu fu ye la pa loko we need somebody le ka usanga le somebody e avia ma palimia e la ngona le la tu la audi o a o se nga ka experience o le me foi le ringa lu lo ko ya la audi la nga la u ya sa valinga mai se ka lango le fast o le kele yo me mai la makanga so le ubiria ko kari mai po la fu se ka mo se vango e lo sanga ka fole fa ilonga se ilonga o se kai fongo po o se sunga se fa fenga nga kwa kali mai e amanga ia lo kanga ka o ie ke le ala fu ka ke vai o ko ke ka malanga ku sambo e fo fa fa se vanga wa le lo ala ke malanga ku sambo la ko ai ru kai ko ngai mako pe ke lu I me saming sky ke la ko fai ke la ko o sa ni sila ba la mai ka o si kai ma ko ke ka ko ia ke lo e ke ren fa nga sa fu e ke sa mala ula sa mala o for fast e sa mala ula fast ia e fa pe foi la fa ko ia o I ke loi
Ele mea le people skills, he's got that leadership skill. Ia pe ilanga mea alofa, he was born as a leader. He was born as a leader. E kei rofo kei mea sa ungo la aulen malia tua. He's got that gift. Asa ungo la ele kau vai kungo fura se e sa ungo mai ya pi e uku mai ko kongu langa fo o langa karing o langa mea alofa. Ele mafai umara kanga fai mea nga. Le wingo la kala ku ro mama ai le mafai e ya kanga kai ngai fai pule mai si minska. Para e kanga kai le ele fa pe fa e kale sia. Fa pe ka ko ngongu. E ya kanga ka fo ye makai. Ai ya makai fo le natural kau kala. E kurunga e natural e fo mo meu MCs me va penga e ya kanga ka mo meu skills ya e fainga ka ngo e a unga e a wa uina ia pe ma fai fo inga e ola ma ya o ye natural wa mo ka ka natural kala ngo e kala ngo ma natural e ke re ka fa ngo ngo ka pe fa ka inga yeah. And then again you have to love yourself first o le me le o learning o manga. You know, sometimes in life you try to impress some other people. E ke kama fai, you always try to pe ke fa ngongo pe ai de ava ku se mis kanga pe vai aku se me foi lele va pe kalo fai. Ke lo le sikin. Wa le savaringa. E ui la vai kofu. No, each and every one of us has a calling. You have a calling, I have a calling. So ai ta ua lo wa lo fai ki oi because you were not born, I wasn't born to impress anybody. Fai ya lo savaringa o lo wala awina ai ave pasi makua ave fa le ya pasi. That's your call, no, not calling but that's your job. Ese calling ese le job. Ava pe lo wala awinga me ka ngal wenga lo ngal wenga la pasi. Awa ke fia fasala la fu porque pe yo I'm not a fasala la o de o se fasala la fai news o la pasi o la mere fai ya lo fa nga o le ya le ka si di pa ka fa pe o le YouTube si fa kai inga o le fa nga I fa nga ri o bai de o sa fa la ave la le pasi ko ave lo fa mere le ave fu ile le balo wala e ia e lo ai la le fala wingo ka ka o lo vala winga e lo se mea nga ava ko mama lo kinga ya oi e re ava ko la fa si ya oi. Calling is something special that you were nga e fa nga mai ya pena so I fu mai nga o fa nga mai nga isawa ma oi o lo vala wina la nga po lo calling nga special e ko fu malaka ko mga ruenga en fanga CEO that's your job fanga ave pasi that's your job you can become a police officer that's your job you can become a prime minister or minister any job ole singa ruenga ole job plan menga ole vala wina ole menga ele kere ia o me fale a onga e kere ele ia mai ele fa pe va ko ma ko ya oi. That is something special nga mai ele atu ia ki oi. So first you have to love yourself first. Ia lo fa mo because you can never you can't love somebody else. Le mo la ka le fa lo fa ku se ku aku se ilonga wa lo fa ia ki oi. Le fa me upor tu spa ia lo fa tu le lu te tua oi ia pe lava oi. So once you love yourself nga I lo la ia or ka u lo lo fa dis ka la next door la next for la wall ka ko ngu ka ko e ka resia la nga e des ko nga me nga e ke sacrifice o ngo lo fa dis ka si va nga se me fa ko me le o lo fa ia e mo foi bo fa ngo I lo fa e ia me principle la fionga le tua a le sa on apala I lo ka ulanga ia e mo fongo e disappointed because nga fa mai foi fa fo ia me vai ko foi mai yes esa fo ia me vai ko foi mai al me mo a fa pele se me ai ko fare fa ka king si me lo fa ka yesu fa fenga ko kela o fa si ma lo pelinta ke lo sunga fa fenga a ka ngaka le upole tua ele mo nga ka ngo fa ave me le fa I me le loku a le se me ai ko fare ya ko ka kala ma fa alo lo sunga fa fenga la nga wa fo fa si me ya a me sala la sunga fa fenga ya pasta wo cha fata ya wa e fata le me sunga fa fenga yo ngai sunga fa fenga o mai ke bole ka wa ko fa ko ke fai mo mbolo a inga fai mo me ai ka mai ki ave la onga le da so lunch pa sa wele pa sa fai me le loku wai mix up lo ka ngaka le ala ku pa le ko ngoro la ya ku wai le loku nga umai folola e wo ka mai ki ola onga ko le ni lunch misaro e sa ro ba wala ku ka ba ku wai le loku from ai le fa ku loku fa me nga ola fa me loku prioritize your first priority or
fai mo mo lau ainga fai le loko e mo mo e salema nga mun buri dia ikua o le winga kala foi de e alo foi tanga tala nga kire me ku fa pe le ka ko ke vai pe ira me fa ko ma ko e pas wa sola e ira pusa ku pe wanga maka ko su kala $60 lau cash box o le mela ku pe ele nga fa ale pasinga ya are ya sa ku pe la sunga fua ya la ku fa ka le pai o ke minga nga kala li mas pu le big pen pai ho de ya masangera pas ya kai mi foi ke kango mai e kango fa ku mura sope o le mela wa ku punga is bole nga ka le pai au fa ka boy marko nga ira nga las ko nga ku sa aru rola i fa ka ko nga ira aru fa ilanga i me ale lo ku lo wala fa nga le lo ke manga o ya udu fe audia inga ia umai fo awar ku ya le lo because o la ta o la fo ile la nga mai fe au fai mo mo lo wa inga o ka ku le ma fu ai ala fu mai fe au fai mo mo lo wa inga nga sa la ia alela o vale o le mela nga kupu ia e uso kula songa fu bole fa ka ngal pai wa fa pe pai ngal pengar ku ka la fa ku mo fi aya kulo les ko nga ifa ka oi mar ko nga ifa ka oi bakalo mar fa si mamoi e uso kulo les songa fu ala kulo ku mel inspector wa si pusa ku e ke dei rola kama nga random e ke ia lo uso ku ngala ku mel inspector ma ya ke na valu ku lo ke sports ia vai lá e lo aku lo ka milo me ko sela me se pa uso se me ala pusa ku ma ya si diva se wa lo ke si wa foi lo wa fa nga o le mea fa koi love yourself first and love thy neighbor after na ko e fa le ka ilinge ke wa ave se pa le sa wa lo ya ma fa le wi ngola ka foi le o le alofa e fusia i mea uma. Yes, we know that. O le alofa e fusia i mea uma. Pare ele mawhainga e alofa. Pe afa pe kere o alofa i ate o e lafa. Ia, o nga pe ilo lea le upale tusi. Ia e alofa i le lua te tua oi. Ia pe i alofa ia oi. Ia. Tura, kore vawe o kami whamai foi pu kako. Le si mea. E se fulu wafe le tūlanga o le whaasala tupe. Whaasalanga tau tupe. Whaasalanga tau se leni. O le whaasala ile mamalo le tunu ula tau te whaangotaina peso o ngā whaangoka. O le upusa ai kaunga ave, o le mefo le whakakaingo le saiso leia. Ia wale mele ile ponge mele alongo kako. O le eise singa kisira fionga pawale meo ke lo le ponge, e umalo le ponge palangi. Kuso le ponge palangi lo. Ale le kupu kere le peo le aua, umbaifo, whaasolo ifo le, o le aua, uruponga, angai lo. Ia pe isi e uma le lupo ka fa so mai malauri ale ponge la e kasi ale ponge le ofo le alongo o le alongo nga le alongo a pawanga kusala o saiso ia wa le me le si le vai ngo lo nga ye vai va fa ngo ka ye commercial fishing e fa le anga ka nga kai ke lo o isi nga le ko mbadi e fo le final mari nga le ba kwa ve ese wa ka nga kai senga ai e manga ia le kulanga ile spuafi o le wingola kala o ke lo fale ku ka ko liu langa ka ua ke le fa fanga o le production o le sami ko ngo langa ka ua le fa fanga o ia ile nga ka nga o ke e mo lu manga e ka ua foi la le o ina ona yo tatu tangata a le fa ka ua ia a fa nga fanga ia a fa nga le avangi kingi e ma ua ka ua ia kingi apa i nga kai fali kulanga me fa per so fo malo loina o le sala ia ke lo o ba la wea but I think what too much kere la kula mo se long fa pe ka si anda sai se o le is fu wafi a fa pe o le wala kula ofisa fa ko anga kere lo kere fa la vinga nga lo nga le mo ka ngo fika fo le la kula fa pe le longo lo mo wa ku nga la ku lo mo is fu wafi le longo ka se le fa ngo le mesha o le ke le e fu le kasi le pe kasi le ia o le fu le ali wa wala e o me nga la fu arima riri e fia o nge fa pe nga a fa pe se la ku ngangi ia pe lua o mi fa la kala ia e fai fo ima me fa so kula fo ngor ka ko le ko fai mai loka wi ai duma ia le la ko e fai pe mele fai mai su nga ko e fa ka mai su nga lo kwa fu e mai so ka vale a sa so e nga ka le si ku le mole atina ina fo ka ko nga kai fale ai malonga ku le anga o le oi loka nga ka fai fa so kula fo ngo me fai a wala fo le o mai luma ia ka ua e pe wo ke le kupi I think o le me ka ua ka fai ko ka ko wo ponga
a o mo ta tu tangata fai a o nga fu le fa sala la o le ka o fai ko nga kongo e mai fore sirima kausanga o fies fu milionga ya i ama fingoka o le pui le pui ko nga kongo le lua o le kongo king apa kai it takes millions years mal fang pa e ti ke ye me ya so e ka o le a ko ngir fang pa ko fa le no sam e mai avi maki mai avi lapis ku so a o nga e ka wole wa ona tsa tanga kai vaeng fa pia I menga o fa ngala avang yuking a wole manga o ngei wa nga la komla avang yuking pe pe fies fu wa fia ya ele o yanga ka ko ai ska ya ya mai si vaeng ai tele ke le vaeng plastic o those a wole ko ngel ka kunga kai fari ya maku mere le aku fa ka fa nga kai makai nga kai fari wa jo se mere le se va ngai se emergency e fa pe ola wa mi ole o lo wa e fa nga kai fari e bo umasonga ke va ya la culpa sia pier pa ya mako e a maka ko ngor sami ke va ko fa kal maro kamo foi kai lu apa ya pe kam foi ku ngor sami nga o mo me wa foi pe u fu fingi la vode e ke ma ke lo mama wa kwa bo ya ngola ki ke sa pasira fa ala ko ya mako le ala ko ya pier ko de fanga o so kai lu moenga ia fa solo ku desi pico soli ia ko nga kamalanga ia le ko nga le skula nga le fo le sio manga ia ai le fo le tulanga o le va nga nei vai tau ile si ki o so fuanga bo ile tinu kulanga o le o kurisi ia me fa penga pasinga so lo buka ko ngi vai kai sui lo ka ko o so nga ka la kunga so ka ke lo mama ko era kule pasi era kule pasi ka va kunga ia a me fu bisa le popole ka nga so la esa vari vale kwa sko inga fa su a langa I holele ala fu esa vari fore sko inga wa pi ko fora inga mer fari ko la ko fari ngor sam ia ia karkala ngoa e karkala ngoa la fa mo ia ri lo waso e ke anga I ka pe ke aru wa pipi e pipi ia ele ia ala ale pu kamanga sa vai furi pu wa ya ngaru melo suru ia nga umai le furi le se vai ngaru me mo pe ngaru pe pekio ava kasi se ava ia vai ya koi fo ya ngaso nga ele koi se e ngai vai ngor ka ko prokeki I think some o nei la kwang fa perfenga e solo muar ka pai le fai kio o la fo ile lu ikau o ele ia so tanto nunga e ka kaunga iskanga ka sa mo e fai kio pro keki so a fa pe ya wa lo ke vai ya se tanga tsa ye sanga fai kio nga ile pro keki le fai I think you something else o ese kanga ka le la lo langi e ku malo e va ku wi paelo a va ku me ia ai ko ke fai ki o from o kere wi paelo le sa fai le ana man ku foi mai o ia menga le rua wi paelo e le pela vai wi paelo people are so ungrateful because lo paie ke lo fa ku la nga e ke paiero nga fai ki o le me lo langa o le taimi ne wa manga o mia ka ko le o ina o na yo tatu tangata ku lunga yo au ngalue ele ai se free lunch le la langi yes we know principle al tus pa ia o fo ha I me fa pia a le la langi ko se fu ele se me ka se free lunch nothing free in this world a fa pia fa matus pa ia e vai ki fa nga markinga a kamu e ke idea le forma et ole melo ke mai ka nga ngo ka ko se ku furi I mo masanga ka ko lo langa le fitu fa makiva sanga yes we know that very well but oisi kani wakako apala ia tele mea ia wa avea I masau malo langa pa ie le au so o le si makai ia fako amakai ia pa wan mela bo fai ngat kuskusi la hunga asia a fai madiu mo war kupe a fai sa fai ka ko vai le mela we sambo o ko kiki kai fia ile ile sa pule le sa fia o le ska kai ko kiki fies fu makai no it's none of my business para kilo I me ele sia fainga ele sia sana ele fasa bo ai pepe ko kiki ai sia so ka falo ko fa mai ia langa le e tiu ngeia ia ko ru fa pa masing fo o pepe le so fu mai la lang ko kiki ka falo ko se me fa penga fa mai ele fa nga mar kamale la fa long sa fa o vai ngai mu mafio anga isi masing mal merai kai fa fia
la mo makai ele leila nga tupu mola bo kala singa le vai ila ku bo kupu mola a le me o le si mele sa boy ku fia kira kamala mo mo fai mo kupi bo le nga ru le la ku fo ko sa pelu mo me fa pia tu lo mo me fa nga lu ai o ko fa ka su ele sa mo mar pia bo ese le mindset o ka ngaka le ki but e kanga o ka ko ngaka. Give them the tools. If you give the man a fish, he will hunger again and come back to you later. But if you give the man the fishing spear or the net, ele koe fo mai ke oi. Kasi era lunga fa ngoko le ave le penga le mawai a fa ka mawai ai. Fa ka mawai ku pe ko fa ka le su penga ko fa ka le si spear fa ka le makka fa ngoko. Ai ka ngo ave le yangi. E koe fia ai mai fo kaya. E koe fia ai mai fo vai aso le. So le awala le ka nga o ka ngaka. Awar faitio a ngaru rui. Langa e leo tangata uma. O sa mola ngaru rui. But e only e yale le nampa o ka ngaka. E ola mea e faitio. E faitio lava. E so ungrateful. E nati le talia ina. Se mea whakauwa. Langa a ki. O e la ke fia fiki. Vaila e a kanga receive se me se kapamai mea. O lo appreciate ringa ia mai lo roko. Langa tere masangi ke. Le me fu le lo le. Kako poro keki la. Afa ape isi si le fi pro keki. So au ke ufu. Tau te ufu. Pe fa pe bale ai ka ke la ngonga upu. Nga amaka mai ya le lua fe se furu wiva. Lo se furu. Nga lau mai ya fa mai ya. Wa nga me pro keki le kupu. Le foi la wa pispisia ko mai skangaka. Ako ka nga ila va so nge pro keki. Solo au wala. O fe fo desi. Li mele fa singo mai. Ma ko ke le nga. Kedele nga o te leta tonu bale le mele manga ka manga direct jak le kupe la ko ri mai le manga o me fu ele ka ri kongo ka ko ngaka o le fai o le awala nga ru o le ele le mo wa ko o le selfishness o ka e ke manga va tu pe o bima fa ka o la fang pm fai oi no o polo kekingi it's for the community if mole kumalo mole ngu ele mo o menga le manga o ska ka va ku pe me menga wi pe ya le manga ko fa fo ko fa fo mu pai fa ka ya mo ke le fi fai wi pe ru ba ku iri afi mangiu mo menga ko fa fo fai ke le manga oi e vor ke le kalam ke le se vidi male le bad influence nga le ma fo ngo mo ska ka me ile nga ya ale nga ke lo nga ya nga le bo fai fai o le ta wo le pro ke it's for everybody not for one person o le collective ele ifaya kusa sa ka wo mo ka pila no uye ba kulo la su yes ba kulo la nga ese mo ku malo ile ngu we manga e faila pro ke ki ko kele ile ngu we manga ba kulo o so mla su ile ngu we manga ba kulo me fa pema e pa on benga va ile le vision va ile fasta ele for lai le minority le for lai ka ko pa ki ya e ru ye ka sa varinga so le va ver ke mila ma la fanga ka lo fai wa umar ka koe vanga ngi la ngole fa kali se fanga ki le ngai fi au fi kapinga ka kale la fanga wa umar fa sima ko kuka ya fa kai mafuka mai manu ya tele ko nga ru nga fu mo vai ngol ne ya uri pa ma bolungo se ta sa tru ya so se va ngol ne ke lo ko mai boa ya masila mai ai tama matila matua fa le si lu ipukio le uri sunga fa fe ngai nga ya o to fe ngai de ma lo so le nu fe ngai manga lu nga ne ya so ya o sai umar va ya so o ko va vai dungo la war fa le mulo sa wa kim mako ki ko ku mai fa la le mana mia au ko kiki sa ka ko fola fala la tu stala bang ya kele le uri pa manu ya tu ya to lava sa winga o ko manga ko ka ko ri faola ya ko ka diu mo ka malawa fe lo ba inga ai mo lunga vi inga le tu ka bless ko fi lo ya